Il-wasla tal-gass LNG f'Dellimara l-erba' filgħodu hija pass ieħor lejn it-tkomplija tal-pjan tal-Gvern fil-qasam tal-enerġija. Kien għall-ħabta tad-9 ta' filgħodu li fil-port ta' Marsaxlokk daħal it-tanker Galea biex għall-ewwel darba jimla bil-gass lit-tanker LNG Armada Mediterrana li se jkun qed jissupplixxi l-impjant il-ġdid b'dan is-sors ta' enerġija. Operazzjoni bħal din hija mistennija l bejn 8 u 9 darbiet fis-sena u l-wasla ta' dan il-bastiment kienet deskritta bħala waħda storika għaliex għall-ewwel darba pajjiżna ser jibda juża dak li huwa deskritt bħala wieħed mill-aktar sorsi ta' enerġija notfa. Ftit tal-ħin qabel bdiet din il-ħidma indirizzaw konferenza tal-aħbarijiet il-Ministru fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru Konrad Mizzi u l-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea Maros Šefčovič. Matula kien enfasizzat kemm din hija deċiżjoni importanti. What was of course the consequences for the environment, what been the health hazard issues which been caused by the particles emitted by the power plants, and I think the decisions to really transform the energy network in Malta and to make it cleaner using the gas, which we consider as very important transitional fuel towards the decarbonized European future was the right decision. Il-Ministru Konrad Mizzi fakkar kif dan il-proġett se jwassal għal tnaqqis fl-emissjonijiet fit-trab fl-arja u fid-diossidu tal-karbonju. Dan fil-waqt li l-kontijiet tal-enerġija issuma fost l-irħas fl-Ewropa u tnaqqas sostanzjalment id-dejn tal-Enemalta li kellha titjib minn aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-kreditu. Il-Ministru Mizzi fakkar kif il-pjan tal-Gvern fl-enerġija issa jaħseb ukoll għal pipeline tal-gass biex pajjiżna jingħaqad mal-Ewropa u jikseb il-gass permezz ta' pipeline mill-Italja. Hekk it-tanker sorġut fil-port ta' Marsaxlokk ikun wieħed temporanju, xi ħaġa li mmarka l-importanza tagħha wkoll il-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea.